Beli piki viewers agak video ngan ikai pi kumno pin transfer ya bybit coin wallet sha Bitget Wallet te lada pitang dei bat mai ha video bat channel ke chonga bat kunjuru ba pin tip kumno pin kamai free lengba ka Telegram mini games baper te pin subha ban bu yaki comments ki chong pi bu comment box section kanang ba antip hatu don em ki bakwa ban kamai free lengba Telegram mini games te alem tang ani kai no ep kuno ba pin transfer ya ki coin na o bybit wallet sha Telegram sorry sha Bitget Wallet thì nó có nghe liu bybit application và là đập phim bắt đòn đủ là bộ cái description box cái chỗ ngá thì số ba bạn create account hoặc bộ bybit thì adin một phim liu bybit application karena mi picture kan cái page pinju yang tu thì dari buat nom klik kini ke klik ang ne betul asset thì mà klik untuk betul asset pinju yang ne betul withdraw klik hangne betul withdraw TP kwa ban withdraw cryptocurrency EU kemudian USDT ni tun coin dengan kwa ban withdraw ke USDT tengah klik ni USDT ila da pim don USDT yang turut sebab ban site dengan kerman bakal ambil BI yang tu USDT dia mau klik ni withdraw selesai cantik USDT mah dalam don dengan kelami depan ni USDT menunjukkan lama ni ke page jadi bila yuk ia kena ke page jadi subhaban bu ala ni subhaban jait show Bitget Wallet shwa bab copy address space sang ni ke network but kat no kwa ban withdraw dengan klik EP ni dengan pen EP klik ya Bitget Wallet di adin bila klik Bitget Wallet kalau mi fish ni ke page klik ni betul wallet din bila dia klik betul wallet receive IP yang tu betul USDT lah ada pm siam shu type ang tu root pin USDT tu kita kan pin IP kini address te pihak ban receive lengba utun menyap ni tun network mah mau bau tun network de bakongsan dengan copy hang ni ya kini address pat ngat space for bybit application te long press hang ni copy yang tu di kan network hang ni kibun bahagi network hang li pin ke sobha ban kan mau ban klik ni betul tun sia ni siapa du do udon me tun network enta memo lada don akidon ki address don memo kidon ki pemdon te hanga Bitget don memo te menili nai te nai pendap te pendap hang ni amount kwa ban withdraw kan no kwa ban withdraw to USDT din mo pin ade ban klik hang te to USDT bisa klik untuk 6 yang te to USDT klik hang ni udan kuna mang tu bikin ia yang tu withdraw hang ni on change withdrawal USDT atau withdraw sya ni amount gede to USDT withdrawal fees don't come withdrawal fees and then Binance sya Bitget don't come withdrawal fees 0.3 yang name don't come jadi bila ada tu na bybit sya Bitget Wallet klik hang tu satik hang te sa confirm jadi bila confirm atas klik hang ni betul get code benjuk je code nombor bybit application jumpi
Untung ayo unikut. Minta di pihak balik nombor Google Authenticator. Google Authenticator. Banyak nombor Google Authenticator. Jadi berpilih yo kod na Google Authenticator. Bisa klik yang tu betul submit kan pini pintu withdrawal application submitted in process. Please head to the asset page to check the status. Kemudian security verification method. Tu sa okay ni. Ini pikuaban view withdrawal yang turun ni. Tengte. View withdrawal itu tu mah 2 USDT. Kawan. Yes, itu. Baik nampak Google. Tu play UI yang ni. Ini ke email yang ni kawan. Tuh, mungkin nak mentah nak Bitget. Nak sekarang. Itu lawan. $2 ngalak don mentah. Okay. $2.75. Tangkum tuhi kum no pin transfer na bybit Bitget Wallet mo. Di parlok saya simpan ada pi dang don AI ki jengkli bapa pi kwa ban keli habede bat kum no pin lekai ki Telegram mining games subhaban bu comment ki chung pi bat ngan sai kai PIWEI nang ma pin la ban kamai dollars bat pila ro ban transfer ya gani ka dollars ka INR dan ni Indian rupees. Saya simpan ada pidang day buat mai ha video buat channel keconga so ba punya share like buat subscribe nak banta ki khubor ki banangwan boleh syubon